ओरैनो गोसोनानै जुकिं खालामनायसो जेबो नङा गावबो मिथिखायो पार्टियाव जुदि फैसा होनानै हाबो ना हाबा गावबो सासे बिपिएफनि स्ट्रं सासे लिडार बियो जोंनिनो बर' जाथिनिनो पार्टिनिबो प्रेसिडेन्ट बिथाङा मिथिखाजोबगौ फैसा होनानै हाबनांगौ ना हाबनाङा बेखौ सोरबा हयथ' माखासे दालालि चक्रनि मानसिफ्रा बेखौ मिसब्रिफिं होनो बिथाङा बेखौ बुंदों जानांगौ बे गिदिर बाथ्रा नङा बे मिसा खोथा माब्लाबा पार्टियाव फैसा ना हाबा मानो होनबा राजनितिनि लामा आरो दरा माब्लाबाबो बन्द जाया खुला थायो मानो होनबा राजनितिनि बे राजनितिया जाबाय मोनसे फ्लेक्सिबोल दानो दं दानो गैयाखै सोलाय सोल' जाबाय थायो बे हिसाबै आङो बिजेपिआव हाबफैनाय जादों मानो होननानै बुङोब्ला आं नुदों दा जोंनि मानव गेदेर आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जि भट समाव बिथाङा रायजो राजाफोरखौ खोथा होदोंमोन बे खोथा मथे बिथाङा दा मोनसेनिफ्राय मोनसे खामानिखौ रायजो राजानो मावनानै देखायगासिनो दं बे जाबाय डायनामिक लिडार दा बिथांनि मावनायखौ नुनानै आं दिनैहाय बिजेपिआव जयनिं जाफैदों मानो होनोब्ला आंहाबो रायजो राजानाव आंहाबो दाहार दङ रायजो राजानो आं खोथा होदोंमोन गिदिर गिदिर बाथ्रा होदोंमोन नाथाय आं दिनैहाय सरकार दानो हायो आङो रायजो राजानि जिनाखि खोथा होबोदोंमोन रायजो राजाफोरनो आं बेखौ दिनै मोनसेबो सुफुंनो हायाखै मानो होननानै बुङोब्ला आंहा हारसिङै माब्लाबा देरहासार जानो हाया एमसिएलए जानो हाया इएम जानो हाया रायजो राजानि अननाय आरो हेफाजाब बिसोरनि मैल्यबान बहत साफा साफा गावनि आखाइजों होनायजोंसो आं देरहासार जानानै सासे एमसिएलए जायो दा आं दुखु मोनदों जेरोखोम आं खोथा होबोदोंमोन आं बेखौ मोनसेबो मावनो हायाखिसै दा आसा खालामदों आं बिजेपिआव हाबनानै रायजो राजाफोरनो जा खोथा होबोदोंमोन बेखौ जाहाथे आं मावनानै होनो हायो एबा हागोन बेखौ आसा खालामनानै आं दिनै बिजेपिआव हाबदों दा बे थाखा होनानै हाबदों हाबाया बे मोनसे राजनितिक डायलग बे जेबो गिदिर बाथ्रा नङा आं सोरबा बिपिएफखौ गाज्रि मोननानै बा सोरबा हाग्रामा सारखौ गाज्रि मोननानै हाबाखै आं गावखौनो रिलेक्स खालामदों गावखौनो आङो सानदों रायजो राजाफोरनि इसिबां खोथा होबोनानै जुदि आं हायाब्ला रायजो राजायाथ' आंखौ मोजां होनाय नङा सानसे समाव आरो जेरोखोम सरकार बिजेपि सरकार बिराद मोजां सालायगासिनो दं आसामावबो बिजेपि दिल्लीयावबो बिजेपि बेयावबो मिलिजुलि सरकार बिटिसिआवबो दा बेखौ नायनानै आं बिजेपिआव हाबनाय जादों आरो बेनोसै गोजोन्थों নির্বাচন প্ৰচাৰ চলাই আছে এই কথা আপুনি কি ক'ব হয় মই যেটো আগৰ আমি বিপিএফ আছিল বিপিএফ ত্যাগ কৰি পেলাই মই বিজেপিৰ জইনিং কৰিছোঁ আৰু এইটো আমাৰ নিৰ্দেশ আছে বিজেপি পিপল আমাৰ একেলগে চৰকাৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ তাৰ বাবে মই জিৰণ বসুমতাৰীৰ জিকাৰ কাৰণে মই আজি সভাত আহিছোঁ কিয়নো আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে আমার ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা সারে নির্বাচন সময়ত আগত নির্বাচন সময়ত যে রাইজক কথা দিছিল এই কথাবোৰ এটাৰ পিছত এটা কৰি আছে এইটো যি আমাৰ বিজেপিৰ নীতি আদৰ্শ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন এইটো চাই পেলাই আমাৰ চিএম ছাৰে কাম কৰি আছে এইটো আমি ভাল পাই আমি বিজেপিত যোগদান কৰিছোঁ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে আমি নিৰ্বাচন সময়ত ৰাইজক আমি কথা দিছিলোঁ এই কথা মতে আমি এতিয়া চৰকাৰৰ নথকাৰ বাবে আমি ৰাইজক একো দিব পৰা নাই আমি নিজেতো অকলে নিজেকে ৰাইজৰ মৰম চেন্নাই ৰাইজৰ ৰাইজহে জয়যুক্ত কৰে নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ ভোট নিদিলেতো নিজেকে এই মানুহবিলাকৰ যদি আমি একোই যদি দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিম দিবই লাগিব ৰাইজে যদি মোক জিকাই পেলাই এজন সন্মানীয় ব্যক্তি বনাইছে এমচিএলএ বনাইছে এই কাৰণে মই বিজেপিৰ সোমাই পেলাই মই ৰাইজৰ যিটো সমস্যা যিবোৰ নিৰ্বাচন সময়ত আমি কথা দিছিলোঁ এইবোৰ কৰিব পাৰিম বুলি মই বিজেপিত যোগদান কৰিছোঁ স্যার হাগ্রামায় এটা কথা উত্থাপন কৰিছে যে বিপিএফৰ দুজন এমচিএলএ 40 লাখ টকা দি পিনে বিজেপিত সোমাইছে সত্য না কি আপনি এটাতো মিছা কথা আরে হাগ্রামা সারক শুনিবা মিসব্রিফিং দেখি থাকে দালালিবিলাক কিবা
উল্টা পাল্টা লগাই দিছে চাগে কিয়নো ৰাজধানীত কোনো দৰ্জা বন্ধ নাথাকে আপোনালোকেও জানে সদায় খোলা থাকে এই হিচাপত মই গৈছোঁ ইয়াত থকাৰ কোনো কথা নাহে কোনো মানুহে ফাটিৰ থাকা দি পেলাই নোসোমায় হয় নহয় ৰাজধানীৰ দৰ্জা ৰাস্তা সদায় খোলা থাকে এই হাগ্ৰামা ছাৰক কোনোবা মিছৰিডিং দিছে এইটো লৈ নিশ্চয় হৈছে নহ'লে নকয় কোনোবা দালালি লগাই দিছে কিন্তু ট'টেলি এইটো মিছা